tevi ko a wu hleketa kumbexana ni nga ri kona ne hayi ko a swi koteki I 12 timinete ntsena ku bilavula ya 12 nongoloko ya Afrika wa vulavula ka Mkanalo na FM ku na nhlengeletano ya vatirhi va nhlangano wa haxo wa Afrika-Dzonga sweswi hi yo mhaka ku vona se hi fika hi ka hi tsutsuma hi ndlela leyi lembe na lembe ku va na tinhlengeletano loko hi sungula lembe hi vulavula hi languta ku xana lembe leri hi xaku yini mahlweni sweswo se na swi ku na nhlengeletano hi humaku eka yona I 12 timinete bilavula ya 12 mina ni khalanga pet mathewole n'wana ri smart wa jimo wa xitlhango maxingeritano wa cecana makunela wa ndandadzi hi langutela ku bula na va Maspala wa Chabane na va Maspala wa Tzaneen TZN hala andaku ka mahungu ya misava ya awara yan'we ta va ka hi bula na va meyara va Maspala totoleto hi project leti va nga ka toho hi ku hambanahambana ka toho se ta bula na vona hala ntsungeni wa awara yan'we nhlekani lowu sweswiwani I nkarhi wa mina na wena tanihi vayingiseri hi langutaka timhaka ta ku langutela loku nga koho ka timhaka ta mpimanyeto lowu wa lembe na lembe lowu nga ta andlariwa kusuka holweni ya vaaki a Cape Town nhlekani wa namuntlha hi tatana Enoch Ngobeni tanihi holobye va ka va pfuniwa hi dokodela David Masonto tanihi xandla xa holobye va ka va pfuna hi tatana Joe Maswanganyi tanihi mutshamaxitulu wa komiti leyi langutanaka na timhaka ta swa timali se swin'wana swa leswi kumbexana hi nga langutaka swo ku ya mahlweni mixero Mkanalo FM ku xana mpimanyeto wa lembe ximali loyi wu ta va wu yimise ku yini ka vula mpimanyeto ka va ku tsakela ka mfumo ku hi ta fambisa leswi na leswi na leswiya na leswiya na leswiya kambe ke xivutiso I ku swi hetelela swi endlisa xiswona ke minkarhi ya ku tala ka vulavuriwa hi timhaka ta ku tiko ra Afrika-Dzonga ri na mali yo tala loko van'wana va nghena moyeni waluwani ni vulavula ku va vula va ku hayi loko wo fika byela muyingiseri ku van'wana va vayingiseri va byela ku hava mali pero ku na timali to tala na tikweni leri ku na mali yo tala la ku tivutisa ku mali yo tala va va yi voni kwihi kambe va va ka va vula swilo swo hambanahambana hi timhaka ta ku tala ka mali se hi lava ku twa wehe muyingiseri wa mehe ku angula ku yini ka mhaka yaleyo timhaka ta mpimanyeto lowu nga langutela na wona nhlekani lowu xana ku na mali yo tala ke loko ku ri ku na madokodela lama sweswi namuntlha ni vulavulaka na wehe va nga thoriwangiku hikokwalaho ka ku va mali yi nga ri kona ku na mali yo tala ke loko ku namuntlha loko ni kha ni vulavula na wena ni kutani ku ri na xiphiqo xexi xi nga koho hi tlhelo ra timhaka ta ku kayivela ka mirhi ka swin'wana swibedhlele ku na timali to tala ke loko sweswiwani kha hi vulavula a Free State va the South African Democratic Teachers Union va vilerisiwa hi ku ku na nkayivelo wa vadyondzisi futa swi lavi kona ntsena na munhu loko ma languta xikolo sweswi nga koho mi kuma vana va kha va dyondza ka tikamara leti ti nga lo hontlo kumbe vadyondzisi va kha va dyondza ka tikamara leti nga lo hontlo hi vadyondzi ku nga ha langutiwi na nhlayo leyi yi vulavuriwaka ya kolomo ya ka 35 ku ya ka 40 ku ya hi mudyondzisi se swiphiqophiqo sweswi nga koho xin'wana xi nga kusuhi na le kaya a ni kha ni ya a kaya hi vhiki ri nga hundza ni hundza hi le dorobeni ra Makhadi a hi doroba ra Makhadi i doroba ra Lutirikgati aka Maspala wa Makhadi loko ni hundza hi laya ni fika la vengeri hi le LTVlas hi vona heswo ku tlhumele rena ku a u swi tivi ku Maspala wu helela la khwati ri sungula la a ni swi tivi ku mina ba me va tirha ka Maspala kwala a ni nga ta ku giyani wa Xikwembu ka Maspala kwala a Makhadi a va tirha koho va a va tirha ku a va basisa a va rheyila timovha tetiya to rhwalela mahlampfu loko ku tsemiwe byasi ku ndiwo yini a va tirha ku basa wa vona loko ri hala henhla hala dorobeni hala a wu kuma ku basi ku na tiphaka ta kahle sweswiwana ni swi tivi ku endlekani hambi ko tsandze ko va ha mati ku mani swi se a hi vulavuleni va kahle hi fika njhani ka xiyimo lexi mali yi koho loko ve yi koho hikokwalaho ka yini hi na mintlhontlho yo tani ku ri na nkayivelo wa mphakelo wa mati a swi talangi ku kuma mati lama ma humaka ku sukisela nampundzu ri ze ri pela ri tlhe ri pela ri tlherixa ri tlhe ri pela ri tlherixa a swi talangi loko ku swi koho swi sweswo hinkwaswo i swiphiqo leswi swi lavaka mali magondo lama hi fambaka ka wona a ya khureleriwi ku fana leswi a ya khurerisiwa swona lama nga na xikontiri ha goji a ri pfariwi kun'wana ku ze ku rhwariwa misava ma vona patu leri humelela jiyabati loko ta hi hala a mujaji Slofu ri khuleriwile se ku cheriwa na misava yinene ka ti-pothole ra ha ku ndliwa khale ngopfu patu leriya kumbexani khale seni ya 2004 2005 a ri karhi ndliwa patu leriya se i mintlhontlho leyi kumbexani hi nga vulaka ku tanihi rixaka hi ya kwihi hi lowu mpimanyeto mi langutela yini n'we
hi swilo swa mi ta tsakela ku vona swi endleka 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi yo mhaka masiku na minkarhi loko ka hi haxa hi ku tani hi ri xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula wo sungula vayingiseri loyi nhlekani minjhani papa hi tsakile minjhani hi pfukeni ni kombela ku vito ni rikombeta inkomo ni muakatiko eka Makuleke a hi sunguriseni la hi le ku vulavuleni tona timhaka leti ni nga vulavula hi tona ta mpimanyeto lowu hi nga ka wona ku loko ri ka hi swona a hi swi tshikeni lesweswo swin'wana swa swiphiqophiqo sweswi hi nga na swona na yini hinkwaswo hi ta vulavula loko hi ri na nkarhi waluwa wa siku na siku sweswiwani hi le ku sunguleni hi timhaka leti ni vulavulaka hi tona namuntlha hi vulavula hi timhaka ta mpimanyeto ntsena hayi no mo tlhelela kwale ka muhumelerisi kumbexana va nga teka nomboro ya n'wehe kusuka kwalani ku ya mahlweni kambe sweswiwani hina hi vulavula hi swilo leswi swi khumbaka vukorhokeri na mpimanyeto hi swo hi nga langutana na swona nhlekani lowu yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela nhlekani Mwashi muyingiseri mpfukini ni bongwe ke hi na valava na vusiwana bya n'wina mina mi nge vuli sweswo mina vusiwana hikuva a ni mi ni dyele vatswari swona xitukulwa xinjingeritano khalanga we ku na timhaka ni ti vonaka la and tanidya man loko moya a police station ni nyika xikombiso sweswi ni yo karhi ni fika mukule ku vanhu hi fori layini hi nga tshami hansi swilo yini swi ku switulu va ta mi byela ku hava budget mi ya ka ti-department to tala ta mfumo ni nga ku home affairs na leswi ni nga swi vona na kun'wana na kun'wanyana kwala Gauteng va ku hava budget ya stationary tifomo tin'wana ti herile mi ta vuya siku rin'wanyana se lexi ni nga ku hlamuselaka xona hi sweswi hi langutana na HANHI sweswi leswaku mambuya n'wana na un'wana a ta kota ku va na vukorhokeri bya rihanyo kambe loko mo langutisa a ni nga vuli leswaku ku hava mali ya kona mara van'wevaniwa mi kuma ku loko hi ta ka timhaka ta timali hileswaku swi fana na mun'wana loko a ya ka mutswari ku ni kombela mali yo xava tibuku ku hava mali ni kombela mali yo lunghisa tintangu kumbe ku xava tin'wana ku hava mali se language leyi nga kona ka mfumo ku tshama ku ri hava mali mina a ni ta ku loko no tsundzuxa ka mfumo ka lava va nge le ku swi tweni leyi nga kona i ya yini hi endla sweswo na for example loko mi ri Salamani a kaya le ka hina no nyika xikombiso ku na xikontiri xo saseka xa ring road se ni sungula ri suka vumbirhi amoyeni yi kwihi budget hambi swi lava budget hambi swi lava EPWP ya ku kurukula misava leyi ya sengile ku miteni ka xikontiri lexi hi nga heta malembe na malembe van'wana se hi ya xi vona hi ri vakhalabya na thandla kambirhi hikwalaho ka yini se hi tiva na language ya kona ku a wa ha endli na request ya stationary because i ta byeriwa ku hava mali ku na leyi yini ku na leyi yo yiva na swi tiva ku hava line item leyi ya corruption kambe swi vavisa leriya rono hileswaku se ku tivutisa ku i yini xin'wana na xin'wana ku tsatsanyula loko xi laveka ene hi vulavula hi vukorhokeri khalanga se hi la ku twa ministara mara mina hambi no misa ni nga swi twi garingani wa garingani loko hi ta ka ti-project letikulu leti na matshan'wini hi lomba timali ematikweni ya le handle ti-project letikulu kumbexana hi nga katsa na va Eskom tikhampani letikulu ta mfumo leti generate-aka income ku ti ta kota ku ti nga xokoli ka treasury hi nga endla yini na ku swi famba hi ndlela leyi swi nga ta famba kahle na mani twa khalanga ni twa xin'wana xi nghenelela la na mitwe leswaku xiyimo xa tika na namuntlha sweswi ku na mpimanyeto va nga ta wu hlaya ene loko va wu hlaya hi ta swi twa va ku leswi ku na mamiliyoni lava ma tandla leswi ku na mamiliyoni kasi swi fika swi tsandza kwihi ka mamiliyoni lama hlayiwaka na mamiliyoni lama ma fanele ma korhokela vanhu a hi tsandzeki hina vaakatiko loko va ku health yi na 100 billion a hi tsandzeki ku swi landzelela swilo leswiya hi khe yingisela na ti-analyst va holini na van'wana mara ku mi ya fika makumu ka swona mi kuma ku mali liya a yi helelangi se ku tele ti-excuses rather than ti-reason ta ku endliwe leswi hi mali ya hi nga tshama hi mi byela sweswi ku endliwe hi leswi swi vuya na le ka NSFAS a mi khe mi bula na vayingiseri siku rin'wanyana ku ri no eyunivhesiti NSFAS munhu yo teka mali yi ku a yunivhesiti ku na CFO wo basa kahle a NSFAS ku va na ti-rectara na yini hinkwaswo vufambisi bya tiyunivhesiti mali yi kumbava ku kununu
mara very va endli na ti-financial accounting va vona na ti-chartered accounting va na ti-BCom na yini hinkwaswo ka swi humelela hinkwaswo byi le kwihi vutihlamuleri ka mitirho leyi hi tirhaka na loko siku ri xile mali yi fika yi ku 200 million va ku yi le ka akhawunti yi fanele ya ka n'wana wa NSFAS mara ku na munhu la nga yi tiviku yi lo tshama yi yimele yini ku ku kokiwa kumbe yo fanele yi bola na khalanga swa nyangata swilo leswi Nametwe. sweswo Hey, 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM un'wana vayingiseri lo nhlekani a ka ha ri na munhu la vavuye va antivi ku nga va ku endlekeni nhlekani nakona ka ha ri na munhu la 0860002543 hi xexo xiyimo va ka hina hi xexo xiyimo lexi hi nga langutana na xona xo tika swinene loko hi kha hi languteka timhaka ta matirhelo ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta vukorhokeri lebyi hi nga langutana na byo tanihi tiko mi vula yini n'we tanihi rixaka loko hi kha hi languta ka swiyimo na matshamelo ya swilo eka nhlekani lowu hi nga ka wona ngopfu loko hi kha hi languta ka swiyimo lexi ku ma xi vona xiyimo lexi hi nga langutana na xona xi vula yini xi vula yini timali ni vula ku loko sweswiwani mi languta ku le ku hungutiweni na minkarhi ya ku tirha ti-overtime kini nkarhi hava sweswo loko ku ri hava va vulavula timhaka ta ku hava mali ha swi twisisa sweswo ku hava mali kambe un'wana munhu a nga swi twisisi ku hava mali njhani se hi swi ringanisisa ku yini sweswo na ku i langutela yini ka mpimanyeto lowu nga koho kusuka ka holobye nhlekani wa siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo un'wana muyingiseri loyi nhlekani enhlekani khalanga mpfukeni hi pfukile njhani papa hi pfukile a khensa i xitala vito kusuka la mariveni a hi bote mina eka budget speech leyi yi nga ta vulavuriwa namuntlha a ni lo langutela nchumu ngopfu ehandleni ka mhaka ya mintirho leyi ya ti-EPWP leyi yi le ku hi xaniseni ngopfu swinene khalanga hi tirha entirho lowu fanaka na wa va ka Maspala lowu va tirhaka wona mara a hi holi mali yo ringana ene hi tlhela hi nga tirhi tiawara ta ku ringana hina hi tirha dyambu hinkwaro vona va tirha half day mara va kuma mali leyi hundza ya hina so loko a vo swi languta ivi va herisa mhaka leyi ya ti-EPWP ivi vanhu va tekiwa va nghena straight aka Maspala ni vona hi nga ri a swi antswa kambe loko mi ku vanhu va tekiwa va nghena straight ka Maspala swi ta antswa ni pfuneni ku twisisa ku antswa ka kona a ku ta antswa hi mhaka ku n'wami ta hola mali a ni swi tivi ku antswa loko mi vula kona mi va mi langute hi tlhelo rin'we ku antswa loko ni ku vula ku khalanga i ku i ka fika i tirha malembe manharhu endzhaku ka malembe manharhu ntirho wu hela u ya kwini mundzuku vana lava u nga va tswala va tiva ku ri papa kumbe mhani i pfuka a ya entirhweni siku leri ntirho wu helaku a ka ha ri na lexi u faneleke u endla xona hi ku mintirho a yi kona kambe a ni sweswo loko mi nghena mi kha mi swi tiva ku mi nghena kontraka ya malembe manharhu a so kumbe ya malembe mambirhi kumbe yini se lexi a ni lava ku tiva xona i ku xiphiqo i yini sweswi n'we mi lava yini mi lava ntirho wa nkarhi hinkwawo hi swona vulaka swona ku laveka entirho wa nkarhi hinkwawo khalanga ku hirisiwa mhaka ya tithendara because hi tona ti nga le ku endleni ku ri hi nga kumi mintirho ya ku va munhu a tirha wayawaya hi ku loko u huma u nga ri na nchumu hi ku a ku na pension fund leyi nga kona a ku na yini lexi xi nga kona kambe ani loko ku nga ri na pension fund swi vula ku n'wehe mi va mi kha mi tindlela pension ya n'wehe swa pfumeleriwa sweswo a ni ti koti tikhampani leti mi nga twananaku na tona ku hayi loko mina ni hola mi teka mali yo nge mi ni vekelela pension swona leswi tiva kahle ngopfu sweswo leswi khalanga kambe leswi mi lavaka ku ri va herisa xona i mhaka ya tithendara i mani loyi mi lavaka ku herisa tithendara mfumo lowu wu rhangelaka okay leswi a ni lava ku vulavula swo khalanga inkosi ni metweli papa na khensa swinene loko va ku hi lava ku mfumo lowu herisa phela mfumo lowu hi lowu mi ya wu vhota hi ti 29 ta May se swi vula ku loko va lava mi va vhotela va vhotela mi kha mi va byela na sweswo kumbe loko va mi byela sweswo ku hayi na loko hi nghena a hi nga vi na swona leswi swi nga ta mi xanisa swi vula ku hi vo mi vhotaku vo a ni tivi n'wana loyi nhlekani nhlekani
nkulukumba enhlekani ahe mkhulu mfukile akulosala kotani hi pfukile minjhani n'we mitse hi ku loko no byele ku minjhani kan'we ra vumbirhi loko ni vuya na koka na lembe lerintshwa leri ka n'wina makwavo mi ri yini na hi pfukile minjhani hi pfukile a khensa swinene makwavo mi ri yini phela mali kona mali kona hi va don't make any mistake when it comes to that mali kona man but xo sungula maybe lexi hi fanele ku hi dila hi xona ro hi ti byela tiyisi tanihi ma-South Africa i ku tirho wo nga tipolitiki i yini tirho wo nga tipolitiki i ku make sure lamo special lava nge le ka power ku la swilo swi nga ri ku fambeni kahle or vaakatiko va hlayiseka so once vaakatiko va ta va hlayisekini ivi ku kumeka swilo kha swi famba kahle van'watipolitiki va ta heleliwa hi ntirho so they are doing it deliberately so then va ta rimena va ri na mintirho that's why mi vona va nga maintain na leswi nga kona ku swi ta kota ku moxeka va ta kota ku humesa mali va swi sungula ahasi hi ku loko mo langutisa a ni ri drive-in Soweto tolo ni langutisa tikhebulu leti nga fakiwa kusuka a New Canada ni na jika site ra Orlando i tikhebulu tintshwa a ni swi tivi ku ti endla mali yini but I can tell ku ti durhi ngopfu but va tsandzeki ku thola ma-security va nga ta gada swiporo leswiyani na ku endla yini ku tintambu ti nga yiviwi ti za ti yiviwa a ni zange ni twa state kha xi complaina xi ya xi ya xava tintambu letiya ivi va kuma van'wa ti-contract va ti faka so mali yi kona lexi nga sala sweswi Botpet I want to be honest with you and I'm recruiting munhu ku a ni joina and I'm lobbying munhu ku a ni joina futhi hi ti 29 va ri ya ku voteni hi karhele Botpet ku hi tshama kha hi yingisela Afrika va vulavula vanhu kha va rila ingaku a va swi tivi solution yini hi le nkarhi wo ku tisa xitshunxo tanihi vaakatiko loko ho feyila ku cinca vanhu lava nga khoma administration or lava hi rana tiko I'm telling you Botpet va ri if you can't beat them join them na va join kambe loko ho tsandzeka ku cinca mi vula ku kahle ka xiphiqo phela loko kuve loko leswi mi nga sungurisa hi swona swo lava xiphiqo lexi nge heli hi ku mi te i ntirho wa n'watipolitiki ku endla tani kambe mi nga se ni hlamula ni kombela ku mi khomisanyana swintsongo ni teka nhlokomhaka ta mahungu mi ni byela swi ta cincisa ku yini loko se hi cinca lava va nga hi rhangela hi tisa van'wana ku na lava hi nga ta va tisa i van'watipolitiki kambe yima ni sungula ni teka nhlokomhaka ta mahungu hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM ni kuma nhlokomhaka ta mahungu na Nkosinathi Chauke laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingisero Munghana Lonene FM kume na rin'we timinete ntsena ku bela wona ya 12 0860002543 a hi tseni na mingisero lowu ni nga n'wi khomisala se loko mi ku sweswi mi nga sungurisa swona mi ku ntirho wa n'watipolitiki ku endla tani se swi vula ku na valavo taku va ta fika va ndla sweswi i vhilwa ra xindiwandiwani No, I think ntshamini ku siku rin'wana hina ma-Afrika-Dzonga hi endle mistake towards 1994 na after 1994 hi ku tshika tipolitiki hi ti tshikela van'watipolitiki because sweswi ni vulavulaka a mi swi tivi ku mi fane i mana akhawunta ka mani laha va fane va akhawunta ka hina hi hina hi akhawunta ka vona yes so xi simple ngopfu na lava maybe loko vo cinciwa lava nge le ku raneni ka administration ya hina sweswi warning leyi fanele ku hi va nyika yona i ku you must account to us simple as ABC loko hi ku must account to us i ku troso ka gondo na bada ri ya elima leri u nga ta fane u famba 2 hours ka gondo na bada ni ya elima hambi ti-pothole hambi yini sweswiyani swi tivi hi ku ya hi July mabavhu I swibavhu and a wu swi tivi no u fane u ya ka mani hi le mistake ya hina hi nga hi endla tanihi hi mali yi kona Botpet yi nga zangi futhi hi tixisini money is there that's why loko mo cheka what they are doing more special mo hi va vula hi vito lava ANC what they are doing is this va teka ti-comrade
ta vona va ti deploya ka ti-strategic position loko va vona nga ti-strategic position or lava holaka kahle ti helini businessman mi ta kuma vo va kuma ku ti-tender vo va endla ku yini munhu ntsena njhe to be an ANC member in good standing and una influence on your area so you come a businessman. Yeah, number 3. So if you got take power later akatiku and then you email up complaints, we are doomed. I'm not going to mean ANC ifana na patrol saka malamlelo ya giya ikare. Ni vula ku sora ringe ala kana mbulini mku etale nova ni kesi. Ikova kwa makete 0860002543 un'wana vayingiseri loyi ati ngomkandisa ku ritu kandisa ni ritu ka 0657443911 pimanyeto wa lembe na lembe wu languteriwile awara ya mbirhi mi ta wu kuma thwi kwala ka Munghana Lona FM hi vuhumelerisi bya xipano xa tiko xetleri holobye Ike Ngobeni ta va kha andlala mpimanyeto lowo ka holo ya vaaki a Cape Town kambe tekeni lo miyingiseri ni hlekani khalanga mpfukeni efokeli papa minjhani hayi pfukile mani a khensa mi nge helela tinhlaya hi dzambanyana khalango swa ku mfumo wu nga va wu ri na mali kumbe wu nga ri na mali swo ya hi ku i swi languta hi tlhelo rihi xo sungula lexi ni lavaka ku ri hi xi languta wena khalanga i ku i mali muni leyi mfumo wu yi kolekaka ka swibalo hi lembe loko u tiva sweswo hi ta swi tiva ku mfumo wu na mali kumbe a wu na mali na ha ri kona muti kahle ngopfu ko vona un'wana a ni kavanyetaka a ni vutisa ku hayi ku fanele ku va holobye wa swa timali ku nga vi holobye wa mali ene ni n'wi hlamule kahle ngopfu a ni mali hi leyi hi xavaka yona swa timali hi leswi swi khumbaka mali yana ni mahlweni so loko wo tiva ku hi koleka mali muni ti-trillion tingani hi lembe ka SARS ta swi tivi hikuva ni mali leyi nga kona ya mfumo i mali ya swibalo yi faneleke yi tirha yini ku vuriwa ku ri hi 2019 a ni swi tivi swilo swa ku ri na close to 17 million wa vanhu va South Africa lava a va ri ka social grant midende yaleyo hambanahambana ya vakulukumba ya vana na yini 17 million i vanhu vo tala mali leyi yi huma koka mali yaleyi nga ta kolekiwa fanele vulavula hi yona minister wa finance wa swa timali ku na yale ya ti-350 na yona yi huma kona ku na policy liya ya swisiwana ya ti-indigenous leyi nga ka Maspala ya ku loko ri yisiwana kumbe nga tirhi i fanele i pfuniwa hi mati na gezi loko xavini yi huma kwalano ya ti-social wage bill ku hakeriwa ka vanhu va tirhela mfumo na hinkwaswo ku tshama ka complainiwa ku mali yi tile ngopfu leyi hakelaka va tirhela mfumo ene hi nga swi bihi makatla ku ku na corruption ambili ka mali ya leyi nga kona wena khalanga hence ni ku swo ya hi ku yime ka tlheleriweni ra fence hi ku un'wana a nga vula a ku loko ku ri ku Maspala wu kota ku vuriwa ku na 10 billion leyi yo ka yi nga unauthorized expenditure leyi nga tirhisiwa yi nga tiveki ku kumbe yi tirhe yini na yini ti-billions and billions leti luzekaka on a daily basis un'wana a nga vula ku mali yaleyi loko a yi tirhisiwa kahle a yi ta kota ku thola mathicara a yi ta kota ku thola madokodela a yi ta kota ku thola yini na yini na yini so swo ya hi ku i swi langute hi tlhelerini mara lexin'wana xi tlhaku xi lexi tlhelaka xi tika i ku hava lava vonaka ku va kha va byala vutihlamuleri loko ku tshika ku va na hoyihoyi leyi loko ku va na ku husiwa ka swa timali a hi swi twi va ku mani i byere vutihlamuleri mani i sweswinyana khale vaaki va kha va tereka a xifundheni xa Free State va kha va terekisa hi ku municipal manager loyi a ri Mangaung i thoriwe ka Maspala wun'wana ku hava hi mhaka ku ri leswi nga ku humeleleni currently ka mfumo across the board ku tirha timhaka ta vunghana na timhaka ta ku yimelelana khalanga i nge twi va ku loko va ku Maspala wa Tshwane for instance no nyika example ku na 10 billion loko yi nga tirhaki kahle loko ya vutisa Maspala i ku byeli mhaka ku ri mina a ni ri ku improveni ka swilo ni kumbe Maspala lowu wu onhakile hi mhaka ANC tolo a ni kha ni languta timhaka va ku Maspala wa le eMugeni leti nga na lowu papasi mfana loyi a tikomba ka ri ntsanana wa DA yi huwise close to 100 million they were defending that ku ri why mali leyi
tirhisiwe se ni ringeta ku kombisa ku hava masipala lowu ka nga defendeki ku hava department lowu ka nga defendeki ku why timali ti tirhisiwe hi vusopfa ku hava munhu loyi a nge yes ni tirhise mali hi vusopfa un'wana na un'wana i ri no ni na reason that is the problem and now okay hi nga vula hi ku a South Africa va auditors general va kona ve le ku hi pfuneni ku vonani masipala lowu vonani department leyi vonani SOE leyi a yi le ku tirhiseni ka mali hi mfanelo mara consequences andhaka sweswo ku endleka yini ko miyeriwa mali ya mahlweni yi halatiwa khalanga yi hangalaka mina lexi ni nga xi langutela ka minister of finance ni kha ni ya ku pfaleni ni langutele ku a vulavuli hi timhaka ta ku hi reduce njhani xikweleti xa mfumo wa kolota hileswaku loko vanhu va ku mfumo wu na mali swi fana na loko wena yi ri na buying power a bange i kota ku xava movha mara i nga yi afford mali yaleyo mara va ku nyikile buying power ku xava movha the government yi na mali leyi nga hava because hi le ku hakeli i tiphesente tingani ta mali ya hina leti hi hakelaka swikweleti leswi hi nga swi teka swikweleti leswi hi nga ta swi hakela ze hi khalabya hi ze hi fa vana va hina va tsala va swi hakela ni langutele ku minister of finance a vulavuli xo karhi ku hi reduce njhani the debt a ni hleketi nga ku okay danke khala nemetwele leswi va swi vula ku vayingiseri swi fana na leswi ni nga swi twa amahungwini ku hela ka vhiki a ku ri loko ANC le khutla vhiki leri na rin'wana kumbe ya le Limpopo a yi ri na nhlengeletano kumbe swin'wana swa ku taniya nkamela wa ku te tatana Mahlobo ntwe meyara wa Mopane va kha va kombisa ku ya hi le ku lulamiseni swilo leswi a swi onhakile kusukisela hambi ti 2012 ku fika 2018 kumbe 2009 ku fika 2018 a na ha swi twangi kahle kwala mina hawu loko ku ri na leswi a swi onhakile i mani a fana byela vutihlamuleri hikuva a hi swi twangi swi vulavuriwa ngopfu swilo leswi i tin'wana timhaka leti kumbexana hi nga twa ku wehe ku angula ku yini 0860 la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko leti anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula ka Mugana Lone FM mahlo hinkwawo ya langute Kapa vupela dyambu eholweni ya vaaki ya Cape Town kokwalaho ka ku va ku languteriwa ku andlariwa ka mpimanyeto wa Lembe Ximali 2024-2025 hi holobye Enoch Godongwana se loko va kha va andlela mpimanyeto walowo nangona ku hlawuleka wa tiko xietlelo u ta va ri koho wu mitisela xiphemu xolexo kusukusela kwalaha ka va kotara nga swibawara ya mbirhi ku ya fika kwele ka loko mi tatwa mpimanyeto walowo kambe sweswi hina hala ku twa ku mi langutele yini n'wana ku a hina hi langutananga nchumu wa hleketaku kwalaha ka timali ta mpfuneto ku nga ngeteriwa va ma 10 rand va ku yin'wana yi ta ngeteriwa hi October a hi tihi hi ta swi twa kwala kambe un'wana vayingiseri loyi nhlekani Hayi njhani? papa hi pfukeni n'wina minjhani A ni hlayisekile swinene i Letters Maluleke ka Vulavula se lawani last year minister wa timali va kombisile leswaku mfumo va budget mali mabiliyoni yo karhi leswaku va ta nghenisa tisola eka muti un'wana na un'wanyani hikokwalaho ka xiphiqo xa load shedding va tlhela va vula leswaku lava va nga ta va tinghenisile hi voxe kumbe lava va nga already va nga xava tisola leti va veka makaya ya vona va ta va tlherisela mali yo ringana 25% ya mali ya vona va nga xava yo tisola so sweswi va ta hlaya yin'wana budget hambi va tlhela last year a va endlangi swa tisola leti hi vulavulaka mi nghenisile n'wina sola va ku va ta mi tlherisela a ni nghenisa no vula ku a va vuli ku va ta nghenisa ka miti leyi nga na swela lava nga wu nghenisela va ta nyikiwa 25% ya mali a ni vona kha project leyi kha yisiwa mahlweni a tiko ra hina ra South Africa a ti le ku khaseni loko swi pfuna swin'wana mali a Limpopo na swi vona se swi vula ku yini swi vula ku a ma ha langutelangi nchumu ka holobye hikuva mi languta tlhelo rero hi langutini sweswo hikuva swi tiva ku ni vakhegulu va ta va ngetela na vakhalabye va ta tlhela va ngetela na valava va vana va kuma mali a swi bihangi mara switshembisi va fanele swi hetiseka swi lulamisa swi hetiseka kahle swo vula ku mali leyi a va ngo tiva a yi budgetiwe ya mabiliyoni kasi se yi tirhile yo tlhela ka mfumo kumbe va yi nyiki ntirho wun'wanyana yi nga ha tirhisiwa swa tisola swi ndlisi ku yini i mhaka yin'wana kumbexana leyi faneleke yi twisisiwa ku loko hi vulavula hi mpimanyeto a hi vulavula hi mali leyi nga kona ho vulavula hi nxaxamelo wa leswi vanhu va tsakelaka ku swi endla se swa endleka mi kuma ku mi ndlile nxaxamelo wa ku nan'waka hi ta endla leswi na leswi na leswi ivi mali yi nga ha fiki so vo va nga langutanga kwameni
ani swin'wana va kha va ku ka ku tirhisiwa leswi va nge ti-projections va languta ku timhaka ta ku mbuyelo yi ta fambisa leswi swi ta ndlisa leswiya sweswo mara leswi va nga swi tshembisa va fanele va swi hetiseke because budget va ta hlaya vhele mara loko va ku ta endlela leswo kahle swi nga endleki swi vula ku a ha swi tikisi phela load shedding a se yi solva hina hi ku kumisha loko gezi ri famba tisola hi ta lumeka ke hambi loko ko hi nga koti ku mara ku voninga ku ta voninga makaya ya hina ku va tshembisa sweswo tani i timhaka ta ku hi ku na load shedding mara loko kumisha va tlhela va singeta namuntlha loko vo tlhela va hlaya namuntlha ta vula ku swi ta hamba ta endla ku vulavula songo i xongela n'winyi a tivi inkomu nemeteli papa ni khenseli swinene va ta na tlhelo rin'wana na voho ku va tshahe swin'wana swa leswi a swi ri koho ka mpimanyeto kambe va nge a swi vonakangi ka mpimanyeto wolowo va hi tshembise wona holobye Enoch Godongwana kambe ke namuntlha va lava ku hi tshembisa swin'wana a hi amukela n'wana vayingiseri loyi nhleka pfokeli papa minjhani n'we la ku minister ne va nga ngeteli xibalo lexa income tax ka vatirhi kambe loko n'wina mi kha mi ku va nga ngeteli xibalo ka vatirhi miri yini hi laha van'wani va nge ku fanele ku hungutiwa vangwa leri nga le ku pfulekeni ra xikweleti xa tiko ra Afrika-Dzonga se xikweleti xexo a xi vangangi hi vatirhi protect vangi government se va nga va panichi because sweswiwani ma ta ku ri 50 rand yo xava xinkwa yo xava malofo mambirhi ntsena sweswiwani ma swi vona swilo swi durheni gezi ra kona i tirhisa 15 days ri vuya ri ri 1.5 i nga ri kona hi December i fambi hi ti-15 ta December i ye kaya i fambi hi ti-1 loko u nga xitatimende lexi ku i tirhise 1.5 from ti-1 up to ti-15 ma swona swi njhani and hi ti-15 ta ti-15 ti famba nampundzu a famba ni na madamu kambe ani nga ko ve ku famba ku byi kwalani ka layita loko mi fambile layiti a ka layiti sweswo na jiza pfuka hi 3 hi layita vituma hi 5 loko hi heta ku famba ma swi vona swi le ku tiveni swilo swona botfet ene va yimanyana ku mi belela ngopfu na van'wina loko mi nga endli profit mpfala hina swa a va hala no hi vona a va hi nyika mali a swi tiva ku va beleliwa Eskom na mali muni na transnet a swi ta va langa hi swona va ku ti-bailing ene sweswo hi to ti dyaku mali ya hina sweswiwani na gezi ra vona ri kha ri durha ene swi vula ku se gezi leri ri hakala kambirhi ku huma mali liya yi ya va ku i bail out ivi na leri hi xavaku hinkwato timali ta hina a ni na ya bail out i swibalo swa hina ene ku na lembe rin'wana na rin'wana national leyi ya vona leya gezi yi tshama yi kha yi ngetela nersa yi tshama yi kha yi ngetela va kombela ku ngetela sweswi a ku ngeteleni sweswi mi ta swithu hina endele hi wese van'we ta vekele ka vo mhani ka n'waxinyama swantswa ku ngetela Eskom ntsena hina va tlhela va ngetela na mukhale sitha lawani mazwa ku hi le ku hi hlupheni hi le ku tikeriweni botfet nemetweni dani mi tirha kahle nemetweni bota wa mina hayi ya ku le ku tikeri veri mali ya xibalo yi nga ngeteriwi i lembe ra kahle leri i lembe ra kahle leri lembe ra nhlawulo van'wani va vula tani va ku loko ri lembe ra nhlawulo hayi swin'wana na swin'wana swa a ni tivi yi mani hi twa laha nhleka botfete mpfukele minjhani na pfukile namuntlha na mi twa mi tsake ngopfu va ri swi hlala ku rile se ta ririsa yini botfete twanani mativa mina ni nge pfumeli ku mali ku hava ka mfumo wa hina botfete yes ene ni nge pfumeli ku lava va nga le henhla a va yi ehlisi mali yi taka lava va fanele va yi contributa laha because loko mo langutisa botfete loko wa ti-budget fees va vula va ku ndo karhi yi kuma mali ya so yo karhi yi kuma mali ya so se lexi nga kona i ku a va endli va ta cheka ku mali leyi tirheni leswi a hi va nyikela swona na because loko ma cheka every time xibalo xa tlakuka xi tlakuka swi vula ku na mali leyi mfumo wa hina wu va ku ri na yona ya tlakuka liya ya swikweleti a hi nge vulavuli hi yona botfet loko swi ya swi endliwa swikweleti leswiya
no byeriwa hina van'wana a hi swi tivangi ma swi vona kambe swa kwala tikweni ku va mi nga byeriwanga swa ha vuli nchumu kwala tikweni mi right loko ku ri ku no ya ni endla loan ebotpet ni va ni langutise salary ya mina loan no endla loan ya 80,000 ni ta hakela mali ya so swi vula ni ta sala na mali ya so ni ta sala ni kota ku hanya ni kha ni hakela loan se a va swi chekangi vona sweswo ku hi ta sala hi fanele hi kota ku siku ri rhaniwa ri ya mahlweni hambi hi kha hi hakela swikweleti that is va fanele va va swi chekini swilo swo fana na sweswo loko ri ku ni ya teka 70 billion ka tiko ro karhi ta hakela mali ya so mina ni ya sala na mali muni ku tiko ra mina ri kota ku sala rhana ri ya mahlweni ma swi vona kambe sweswi hi vulavulaku ku na xikweleti lexi sweswi wa xi tlaku ku vaakatiko va hlupheka because loko mo langutisa botpet ni voni nga ku va na tumbela hi swona sweswo ku ri ku na swikweleti leswi nga ku hakeriweni and which is right swi le ku hakeriweni swikweleti yi khomeni kwalani hi ku lava mavhengele va ri enhlekani nakambe mingiseri i khome timinete ntsene ku nga si ba awara ya 12 a hetisana botpet mina lexi ni xi vonaku ni nga xi langutela namuntlha no langutela ku va hi byela ku leswi a va hi tshembisile va tsandzekise hi yini leswi va nga swi kota va swi kotise ku yini ma twisisa because loko ho ta ka mhaka ya swikweleti loko mo langutisa xibalo xi khupukaka every time loko xi ka xi khuphuka xibalo va teke loan before xibalo xi khuphuka which is mali leyi khupukaka ya xibalo a ya ha ngheni ka yona mali leyi va hakelaka hi yona swikweleti swa vona sweswi yi fanele yi va yi sayitini se yi helela kwihi yaleyo because ku hakela xibalo a ni loko ya lomba mali i va yi qualify ku ri qualify so much so loko i ya kuma increase antirhweni leyi ya ha ngheni ka ku qualify ku kuma loan botpet so va nga hi bayizisi a va hi byeli swa straight ku ri va tsandzeka leswi hi mhaka ya leswi na leswi na leswi leswi va swi kota hi mhaka ya leswi na leswi na leswi hi ta kota ku hi nga languteli nchumu aka vona botpet because ha langutela hi ku va hi tshembisa ivi loko mi languterile swi nga fiki ku va ku rindza n'hweti ivi ku hetelela ku va na xinyama ma swi vona so va nga hi tshembisi loko va nga swi kota va swi koti kensile botpet na khetsa swinene swin'wana leswi va nge le ku vulavuleni hi swona i timhaka ta ku a ku hetiseleni va ri ku na ku langutela ka lembe ximali 2024-2025 budget deficit yi ta hetelela yi va yintsongonyana yi fika kolomo ka 5% ta GDP mi ta tsundzuka ku xikweleti xa tiko xi languteriwa ku kula kusuka kolomo ka 76% ya GDP ku ya ka 78% ka malembe ya nharhu lawa ya tako hi mpimanyeto lowu ku nga langutiwa wona loko ku langutiwa hi vahleri kumbe vativi va timhaka ta ikhonomi hi ndlela yaleyo va ri ku fika sweswiwani Afrika-Dzonga ri le ka xiyimo lexiya xa ku lembe rin'wana na rin'wana ri hetelela ri tikuma ri kha ri lomba kolomo ka 553 wa mabiliyoni ya tirhandi hi lembe 553 billion per year hi ndlela leyi swin'wana swa leswi swi hetelela ku swi va xiphiqo swinene ngopfungopfu loko ka ha ri ti-project to fana na ti-project leti ti sukaka ka 6% ka 91 million ti ya hetelela ti ya lunga hi va 4 billion ku ve mpimanyeto wa koho a ku ri 91 million mara loko se ku za ku hela 4 billion yi nga se project yako yi nga se hela weri 0860002543 un'wana mingiseri loyi a nga ha ri kona hi ndlela yaleyo Afrika wa vulavula hi fambise sweswo a hi twenini nan'we mi nga hi rhumela ka ti-voice note hi twa ku n'wangulo wa n'we eka voice note wu fambisa ku yini eka mhaka leyi hi bulaka ha yoho nhlekani lowu 0860002543 ntirho loko hi vuya hi ta vuya hi kha hi bula na khale ka mudyondzisi khale ka nhloko ya xikolo meyara wa Maspala wa Tzaneen nkulukumba kumbe khansela Mulapisani hi vuya hi nga ta kha hi bula na vona hi tla hi bula na khale ka mudyondzisi khale ka nhloko ya xikolo meyara wa Chabane khansela Moses Shadrack ni khomeni mingisero men khansela Shadrack Maluleke hi ndlela leyi a ni lava ku vulavula mera loyi a nga hundza emisaveni mera un'wana wa tintswalo wa maseve wa mehe kambe ke na vo lava hi va maseve wa mehe hi ndlela yaleyo se hi vo hi lava ku twa voko va ri yini vona lava va Collins Chabane va ri va na forum ya vahosi va ri ni mahosi
tihosi forum se ta va ka bola na bona etwa kahle kahle ku va kha ku langutiwa yini ku na nhlengeletana ikulu nga ta va koho munduku laha aholweni ku nga ri munduku kambe siku i munduku ya aholweni ya vaaki ya ka Malamulele kasi swin'wana leswi hi nga ta swi languta vayingiseri va me hi loko se hi ta languta ti-project leti nga le ku endlekeni ka hansi ka masipala wa Tzaneen havambirhi ka vona hi ta bula na vona loko hi vuye mahungweni ya misava ya awara yan'we ntere hi bula na councillor Shadrack Maluleke kusuka ka Collins Chabane municipality hi tlhe hi bula na meyara wa le Tzaneen lava hi nga ta va hi kha hi bula na vona ku nga councillor Gerson Mlapisane se ta sungula hi va Greater Tzaneen ivi hi ta va Collins Chabane kambe ke twana la bot phete mela ko ku ri mina ni langutelangi nchumu ni la ku tatisa ka papa lava nghenini ka EPWP ni ze ni tirha ka EPWP eGiyani ka Maspala bot phete na siku mi nghenaka a mi sayini kontraka mo tirha mi nga tirha lembe ri za ri hela mi nga swi tivi ku mi tirhela mali muni kontraka ya n'wina yi hela rini loko se ri ya hela lembe mi byeriwa ku tana mi ta sayina kontraka siku leri mi sayinaku hi rona kontraka mi sayina date yaliya mi sayini date leyi mi nga nghena hi yona ku hava pay slip ku hava UIF na uniform mi nga phaka siku kontraka yi helaku kumbe mi gina mi nga yi kumangi na uniform aka masipala wa Giyani wala masipala wa Giyani ene loko i nga ri comrade ta pfuka nga kumangi ntirho ka masipala wa Giyani he man sweswo se mi ta ku na swo phela i xexo xikulu swi vula ku vanhu lava tirhaka i va comrade a ni vula ku vanhu lava tirhaka laha masipala wa Giyani i ma comrade hi swo mi vulaka swo inhlekani hi mamukereli ka Munghana Lonene FM inhlekani Khalango mfokeni hi vatomi njhani hi hlayiseke swinene ina no lava ku ta mi kaneta namuntlha mhaka leyi mako heta ku hi vulavula ya mpimanyeto wa projeke ya kolomiya ka 9 million ya heta hi 91 million 91 million ya heta hi 4 billion mina ta kaneta ni ri a tikweni leri nga na varhangeri ri khalanga ri nga na structure hinkwaswo ra ku va ri hluvukile ku fana na Afrika-Dzonga swilo swo fana na sweswo a ni pfumeli ku swi nga pfuka swi humelerile loko ku ri ku swi humelela under a watch under control ya vanhu lava va ngo hi voho varhangeri hi mhaka ku va ku humelele yini hambiloko ku ri ku khalanga yo ya la mehe ni humaka koho hi kuma builder liya ya ku tsala foundation hi nenge a nge estimate mali a ku two room leyi ta hela hi 40,000 yi ya hela hi 70,000 a swi koteki sweswo kambe yi ko project leyi ya Nandonu to Giyani a yi pimanyetiwe sweswo ku i 91 million project leya kambe sweswi yi le ku fikeni kolomiya ka 4 billion a yi se hela sweswi ko inko se lexi ni ringeta ku kombisa xo i ku nga veli ku ri ku namuntlha ya vulavula hi ku veri ku na mali leyi nga lombiwa yi fanekela ku yi hakeriwa va fanekele ku ti-engineer va tshama va langutisa ku nga generate-wa njhani mali ku va hi kota ku ya hakela swikweleti humesani vanhu aka timhaka teto to fana na teto hi ku loko yo hetelela hi khalanga swo fika laha ka ku xibalo ni twe mbilu ku vava loko xibalo xa VAT ya hina yi suka aka 14% ya ka 15%. Vanhu a vele ku kumeni ka nchumu tisalari a ti le ku tlakukeni ene swilo swi le ku durheni i masiku hinkwato inflation and everything. xibalo xi tlakukile VAT i khale hi kha hi tiva VAT ku ri 14% sweswi i 15 sweswi ko so vanhu a va humesiwi aka swo fana na sweswo hi mhaka ku timali leti khalanga ti va ku ti karhi ti lombiwa va vo lo twanana ku fanekele ku lombiwa mali mara ni vula ku a swi koteki ku ri hi nga komba ntsena only 10% of mali leyi yi nga va ku for just argument sake estimation yaleyo
hi nga komba only 10% ya ku 10% yi tirhe leswi leyo tala mali yi dyiwile mara namuntlha tiko hinkwaro ri fanekele ku ya ri ya tshamisiwa ehansi ri yingisela egodongwane loko o vulavula sweswo swa ku tiko a hi hlengeni hi ya humesa mali hi ku xibalo munhu a humesiwa Afrika-Dzonga ku tale swisiwana khalanga ene vanhu a va siwanisiwi hi mhaka ya ku a va lavi ku tirha kumbe va lolowa mara leswi swi endlisiwaka swilo swi kandziyela vanhu ku fikelela laha ka ku hambiloko i karhi i raha i hetelela i nga fikeleli nchumu i za i hetelela na we i va xisiwana hi mhaka ya ku mfumo hi woxe khalanga a wu phukuli vanhu mara wo kandziyela hileswaku loko i ta ku South Africa i tiko rinene i la ku komba yini lexi i nga xi kombaka i ku xa endliwa i xinene hi lexi mara masiku hinkwawo va lata ku budget speech hambiloko va nga ha vulavuli swilo sweswo va endla kunene leswi va endlaka swoho a swi pfuni nchumu Nemetwele papa imani ya mahungu na misava ni khensi inkomo ayeni misava ya awara yan'we na mani nkosi na jawuka hi ndlela leyi la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Aye bot phetehlekani hayi South Africa mali yi hava nhleketa na ha ri n'wana wa xikola high school a va vula ku ri hi hanya ka ti-tariffs ku ri South Africa hi hanya hi mali yo lomba so hi nga swi tivi ku ri na loko ya fika nkarhi wolowo wa ku vhota and then hi vhota mfumo lowu hi rhangelaka ehandle lava nga ta nghena vona va ta fika va swi endlisa ku yini loko na vona still va continue kwalaha ka ku va va karhi va lomba mali ku ri South Africa yona njhe hayi yi hanya xikweletini Mathebula eke mina khalanga mali kona a South Africa and they tell no ka ni nga tivi ku hambana yini a xikarhi ka hina na vanhu lavo ta hi le handle because loko mina no va na xibusiness nyana ni xi push ni ta laviwa swilo swo tala ngopfu vakulukumba lavo ta hi vo Ethiopia ma-India lava kumekaka va xavisa lomu endzeni ka malokixi ma hina mali vo ti vekela ndlwini that's why mi kuma ku vo nyawupi hi xitalo va boxa na mazingi because va swi tiva ku mali yi kona laha leswi vulaka ku mali yi famba hi titraka yi famba hi mabokisi yi famba ya lomu matikweni ma le handle yi ya vuya na vanhu lava va nga na mpfumelelo va ta cinca va kuma mali ya ka vona kwala government ya hina yi tikisela hina vaakatiko ivi vanhu vo ta hi le handle va dya kahle bana riqingho sweswi 0860 002 543 0860 002 543 la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula Eso mingisara mgala lona FM na ngaka Afrika wa Vulavula inka itmenete ko bilawara ya komenar no komisera line la mayor wa Maspala wa Tzaneen mayor Gerson Mulapisani ibo ilaba kubulana bona etwa ko kwenda ka enle zangoma ngodwa abantu bakwe hayi ntiro uchaba maboko indlela le seta ba ka ibulana bona ngari khala kusuka kalano eta ka Maspala wa Collins Chabane kama ke ningasibulana bona nkwabo abumberi kabo nipfumele nundala la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula imani nga heti ya ka meyara kusuka ka Maspala wa Tzaneen na swivona ku va tshame hi kwile a ofisini ya vo meyara enhleka na ku vuyisa ka lembe lerintshwa khani nga si vulavula na n'wina hayi karanga yi khale yi nga vuli suloyini na lembe lerintshwa impela impela a ni loko mina ni ku Neville tisa meyara hayi meyara vele ka cancel meeting swi nge koteka hayi Neville tisa meyara hayi meyara ve ka yini a briefing a John mina no ku busy ngopfu ni ta yi vona mhaka leyi ya Neville no ayakhetsa swinene meyara ikhensile swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina ku na project leyi tanihi Maspala mi nge mi tinyungubyisa hi yoho yi tikomba yi kha yi famba kahle swinene hala a zangoma mi nge ri ntirho wu chava mavoko ku endleka yini meyara
na kenza nan karlo na weta khalanga na vayingiseri va ngani lonene intiso pero chava mavoko le ule kuturiweni kuna mhaka leyi ya paving ya ndlela ya ku endla 6.3 kilometers i sunguriwini ile ku endliweni sweswi i kontraka ya malembe mambirhi kahlakata yi sungule last year May 2023 which ita heta May 2025. Se mi vona yi kha yi vuyeta na swi twisisa ku mina ni yi languta hi tihlo ra ku okay loko se yi herile lava nga na timovha vaaki lava va zangoma va ta vuyeriwa a hi languteni kwalani ka ko lava va nga le ku vuyeriweni sweswi yi nge le ku endliweni project leyiwani mi vona mi entiseka tanihi masipala wa Tzaneen. Ni hleketa ku mhaka leyi kahlekahle a yi fana yi bula i vo va le ku tirheni sweswi hi na problem la tikweni ra hina mhaka ya ntirho unemployment khalanga you can agree with me i le henhla ngopfu mara sweswi moni ku byela ku mhaka leyi ya patu kote ku kuma vanhu va ku ringana 80 which loko project leyi hela nda ku byela ku ri ku benefit vanhu va ku ringana 117 and for 2 years and taketa ku ri at least ku ta ku ri ku ve na something nyana swa ku tshama tafuleni vana va hanya ndyangu ya mahlweni nako ku na mhaka liya ya ti-SMME and kume report ya ku almost 24 of these SMMEs va busy va le ku benefiteni na vona na hina ha tsaka loko vanhu va hina va kuma swin'wanyani va endla ku ri ndyangu ya vona ya mahlweni. Loko ni nga ni languta ni vona mi yi komba kusuka a Zangoma ku ya a Mariveni hikokwalaho ka yini mi lange maendlele ya paving ku nga ri kumbe ku chela xikontiri xinene. A ni ri mhaka leyi ya paving na xikontiri mhaka leyi ya mali ya MIG loko mo kombela mi kombisa ku ri mi lava ku endla yini nako kun'wanyana swi ti komba ku ri loko u endliwa paving van'wana va ta ku byela ku ri paving is more easier to maintain than tar road van'wana va ta ku byela ku ri hina hi lava tar road leya va ku byela ku laveka paving ya ko ku ri ya paving. Oh, okay. Ni le ku languteni minkarhi ya ku tala ku va na mintlhontlho ya ku mi kuma ku vaaki ematshan'wini ya ku seketela project va yi kavanyeta van'wana va yiva switirhi ku nga ku yiviwa switina hi vona tindhawu to tala mi kuma ku loko ku ndliwa swilo swa ti-pavement switirha swo tala swi helela mitini n'wina mi vona ku ri na ntirhisano wa njhani ka tindhawu to toleto Zangoma ku ya a Mariveni. Ya hi ntiyiso khalanga mukhalabye un'wanyana u za a ni byela siku rin'wanyana a ri munhu wa hlupha na loko u n'wi kuma a hluphekini u n'wi bebula u ta ku byela ku ri u ni hlava hi marhambo u n'wi pfuna vanhu va hina loko ti-project ta van'wanyana va ti langutela ku benefita voho va ri yexe ene project leyi a yi ya khalanga kumbe ya mulavisana i ya community hinkwayo sweswo swa endleka mara ni hleketa ku leyi ku na security na vanhu va vulavurini va pfumerini ku ri va lava patu va endla ku ri material wa kontraka na van'wanyana swi va safe swilo swi famba kahle a ni ri patu leri ku kombisa loko ni lava ku vulavula hi mhaka ya ku ku na swikolo swa ku fana na Totwani na Xipungu at least loko patu ri hela va ta va na access nyana ya ku nghena ndhawini ta vona na va Zangoma clinic na va graveyard for that ni hleketa ku ri vanhu lava twisisaka va nga endli ku ri va yiva swilo because va swi vona ku ri okay a yi nga ri na access ya ku ya graveyard a yi nga ri na access ya ku ya clinic a yi nga ri na access ya ku ya xikolweni ovheta yi make sure ku swilo swa hlayiseka
se leswi mi nga vulavula hi malembe loko kha hetisela meyara mi vulavula hi ku i project ya malembe loko ni nga hoxisi mite malembe mambirhi loko ku ve i malembe mambirhi yi ndliwa njhani yi ndliwa yi kha yi ndliwa hi tihafu kumbe malembe mambirhi hinkwawo lama ku ta kha ku fambiwa hi patu reriya hinkwaro ra tikhilomitara ta mi nga vulavula hi tona hayi le ku fambeni tatani hi nge yini hayi yini hina hi lava ku kuma ku service ya vanhu va hina i heta hi nge yini lava ku yi heta leswi swa ku ra endla yimela mali yin'wanyana no hi nge yini yi ta hela okay no hayi a khensa swinene meyara a ti heleni himpela hi langutele ku vona yi kha yi hela project yi ta kota ku va yi vuyerisiwa vaakela leyiwani miyingiseri i kombela ku mi ya laputisa ku yona hikokwalaho ka yini yi kha yi hlwela yi le nkambako i ri nkambako na ku na pave se khale yi kha yi endliwa kambe a yi le ku heleni na mani yi tivi leyiwani kambe ntani ya yi lavisisa kumbexana n'we meyara mi nga mi ya yi lavisisa ku endleka yini hi yona yi le nkambako na khenta loko ku ri na ku fana sweswo va hi kombisa swi famba njhani a hi laha ku va na ti-project ti nga heli vanhu va lava ti-service na khenta leyi ni ta ya ni ya yi langusisa okay meyer na mina na khensa swinene ku hi vulavurile ndzhaku ka nkarhi wo leha swinene hlayisekani ku dya ku engeta nan'we inkomo i sweswo miyingiseri munghana lona FM va lava hi bula na vona i meyara wa Maspala wa Tzaneen nkulukumba Gerson Lapisani a hi bula na vona i khansela Gerson Lapisani lava hi bula na vona tanihi meyara sweswiwani ni ya ka khansela Shadrack Maluleke va Maspala wa Chabane hi twa ku vo va ri mhaka leyi va nga ka yo ya tihosi mahosi forum ku va kha ku endleka yini na koho hikokwalaho ka yini ku ri na ku swi va na nkoka ku va na tinhlengeletano ta muxaka wolowo nokona ku Afrika wa vulavula ka munghana lona FM kambe ni ta vuya ni yisa mahlweni na vona endzhaku ka loko ni hundzela laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula makumembirhi timinete ku bela wara ya 13 leswiwani hi vurili ku sukusela khale ku a hi nga tsakeli ku hi vulavula timhaka ta vuhosi a moyeni ma vona un'wana ni rhumela papila laha i ri khalanga a swi koteki ke ku mi kuma va vuhosi bya ka Nhlaniki na va ka Maswanganyi hi ku ho vona ku kha ku ya hala na hala the court case the court judgment a hi swi tivi ku kahle kahle xiyimo xi le kwihi swi vula yini a swi koteki ku mi va vitana hi ta kota ku va hi bula na vona hi kumbe mi bula na vona hi kota ku twa ke ai aneni ku ku na lomu mitini ku va ku ri na swibiju na kumbexani mhaka ku loko ku vekiwa hosi Maswanganyi munghana lona na FM khe ya haxa koho kumbexani swo swi ndla ku kume hi vutisa a ni tivi kambe loko ku ve ku na lava nga tiyimisela ku la ku vulavula hi swona hayi xiteshi xa n'wina hina ho haxa loko ku ri ku va vuhosi bya ka Nhlaniki va la ku vulavula hi swona kumbe va vuhosi bya ka Maswanganyi va la ku vulavula hi swona hikwalaho hlangana na ncindani mi hi byela ivi hi bula na n'wina hi kota ku tiva timhaka ka vula swi kahle ku timhaka ti tiveka ku ti fike kwihi ti le ka xiyimo xihi hi ndlela yeleyo ko va ku na vuhosi bya ka hina na tikhoto a ni swi tivi ku hi nga swi herisisa ku yini a ni swi tivi ku mani a hi fikisaka ka xiyimo xa muxaka lowu kambe i njhekanjhekisano wa siku rin'wana na rin'wana se ni swi humesile xirhambo ka va ndyangu wa ka Maswanganyi na va ndyangu wa ka Nhlaniki ku loko ku ve mi lava ku phofula swin'wana kumbe mi lava ku vulavula mi angula ka leswi miyingiseri a vulaka swo hoyi hina hi kona ku haxela n'we mi nga tihlanganisa na hina hi kota ku vona ku ta va vamani va nga ta vulavula va ku yini vayingiseri va kota ku swi twa va lava nge va na ku tsakela ku lava ku ta swi twa hi ndlela yaleyo nteri hi tsutsumela aka Maspala wa Chabane kulukumba lava hi mpfuka ni vulavula na von'wa ximo hi ri ka Maspala wa hi ri a tindlwini ta hina ta vuhaxi a Giyani a ni hambi ku khisimusi bokisi kumbe yini a hi si tshama hi vulavula na nchumu hi ku hi lava ku vulavula namuntlha a ni tivi kumbexana hi vulavula kahle siku leriya a hi amukeleni meyara wa Maspala wa Chabane khansela Shadrack Maluleke meyara inhlakani na ku vuyisa ka lembe lerintshwa
kahle china ku vuyisa eka n'wina na vayingiseri va Munghana Lonene FM. mele ku ni kaleleni mani mele ku ni kaleleni a ti ku endleke yini kambe xikwembu xi kona Hayi ta mukhwini ta ndzhaku ka ntirho. no komera khensa swinene ka ku va mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina a ni swi tivi ku va meyara va ni zondzela hina a ni kha ni vulavula na meyara mulapisani sweswi na vona va byela sweswo ku i khale hi nga si tshama hi vulavula kambe ke a hi ngheneni ka mhaka leyi mi nga ka yona ni vone mi humese xirhambo la xa ku tanihi masipala mina forum ya tihosi mahosi leyi yi nga ta va yi ri koho hi ti 22 ku nga mundzuku hi awara ya 10 eholweni ya vaaki ya ka Malamulele. Xivutiso xi sungula la ka ku forum leyi ya tihosi mahosi i forum leyi va ku xikongomelo xa yona ku ri yini ka masipala wa n'wina? Inkomo mahaxi inkomo ne le ka vayingiseri va Munghana Lonene FM. Hina tanihi masipala wa Collins Chabane hina tiforamu leti ti welaku ehansi ka ofisi ya meyara. Yin'wana ya tiforamu ta koho i meya mahosi tihosi forum. Hina tona tin'wana to fana na vo pastors forum. Vanhu lava hanyaka na vutsoniwa i tiforamu to hambanahambana leti welaku aka hansi ka ofisi ya meyara. Leti tiforamu letiwani hi va ku na tinhlengeletano na tona kan'we hi kotara. Na loko ku ri swo endla ku na mhaka ya xihatla ha kota ku va hi va na nhlengeletano hi nga yimeli timhaka ta ku va hi va na nhlengeletano ya kotara. Muhaxi xikongomelo xa ku va hi simeka tinhlengeletano ta muxaka lowuwani yo fana leyi hi nga ta va na yona mundzuku ya meya mahosi tihosi forum i ku va hi kuma enkarhi tanihi masipala ku va hi va na tihosi ta hina our senior traditional leaders ku va hi kota ku va hi kuma nkarhi wa ku va hi burisana na vona hi va nyika swiviko mayelana na timhaka ta vukorhokeri tanihi masipala ku nga leswiwani eka leswi nga ta humelela mundzuku hina tanihi masipala hi ta va hi karhi hi fikela tihosi ta hina hi migingiriko hinkwayo vukorhokeri hinkwabyo lebyi hi byi endleke tanihi masipala etindhawini ta vona hi karhi hi lemuka leswaku tindhawu to tala leti ti welaku hansi ka masipala wo fana na masipala wa Collins Chabane ti va ti ri tindhawu leti ti welaku ehansi ka vuhosi bya hina ku nga leswiwani hi ta va hi karhi hi va nyika xiviko tanihi masipala hi tlhela hi rhamba muhaxi wa mina hi ta va hi ri na tindzawulo to hambanahambana hi rhambile va Lembe district municipality leswaku na voho va va koho eka nhlengeletano leyiwani ku va na vona hi ta va nyika nkarhi wa ku va va burisana na tihosi ta hina va va nyika xiviko hi mayelana ngopfungopfu na timhaka ta mati hi ta va hi kongomisile ku mindzuku va Vembe a va kongomisi eka timhaka ta mphakelo wa mati ku va va nyika xiviko xa ku hi swihi leswi va nga swi fikelela hi swihi leswi va hleketaku leswaku va ta va karhi va swi endla ku antswisa mphakelo wa mati eka tindhawu ta hina. Hi ta tlhela hi va na va ka Home Affairs lava na vona va nga ta va karhi va nyika xiviko hi matirhelo ya vona ku yisa vukorhokeri eka vaakatiko ene wo hetelela ku ta va ka IEC lava na vona va nga ta va karhi va hi chumbutela na ku reporta aka tihosi ta hina hi matirhelo ya vona. Ha ri ka leya ka IEC muhaxi wo ni teka this opportunity ni komba ku hambileswi siku ra ku hlawula ri tivisiweke hi president vanhu va ha pfumeleriwa namuntlha na mindzuku na hi Friday hi nge se fika 12 o'clock midnight ku va tikuma va karhi va titsarisela online na ku va vhakela tiofisi ta ti-IEC eka tindhawu to hambanahambana va ya va titsarisela leswaku va ta kota ku va vhota loko siku ra nhlawulo ri fika ku nga siku ra ti 29 ta May 2024. Mhaka yin'wana ya nkoka leyo na vaaki lava va nga ringanela ku va nga vhota a va titsariseli hi ku swa pfuna na le ka mpimanyeto na timhaka ta timali leti nyikiwaka timasipala ngopfungopfu loko va ri koho ka ballot ka voters roll hi ndlela yaleyo kambe ke a hi tlheleleni ka leyi ya tihosi minkarhi ya ku tala
tihosi ti tala ku vula ku ha hina swirilo swa hina swi tala ka swi nga twiwi hi yo mhaka hi ta ka n'wina khalanga hi ta vulavula n'wina mina forum loko mi languta ka matimu ya yoho na sweswi tindlela ta ni mbaka na tona swa ka swa mi pfuna ku va na ntirhisano wa kahle exikarhi ka masipala na tihosi. Mahaxi mo ni vula handle ka ku tipfinyinga ku hina haleno aka masipala wa Collins Chabane vuxaka na matirhelo hi lawa yanene exikarhi ka hina tanihi masipala na tihosi ta hina. Loko hi va na tinhlengeletano seketelo lowu wu kumaka eka tihosi wa vuriwa xiyimo xa le henhla swinene na ku a hi timhaka ta ku va hina hi va nyika leswi hi nga fikelela swona na vona tanihi tihosi va ta va ri na nkarhi wa ku va va burisana na hina ku va hi miehleketo ya vona kumbe hi mavonelo ma vona swihi leswi va vonaka leswaku swi fanele ku va swi antswisiwa aka matirhelo hi va karhi va hi tsundzuxa hi mukhuva wolowo. Mo ni vula ku handle ka ku tipfinyisa ku hina haleno swa hina swi le ku fambeni kahle. A hi tseleni mi hetsela mi ku yini ka vaaki ku angarhela na tihosi hi ku kongomisa loko mi kha mi langutane na ntirho wa siku ra mundzuku? Hi ri eka n'wina tihosi leti welaka hansi ka masipala wa Collins Chabane a hi teni mindzuku hi ta burisana hi vona leswaku masipala wa hina hi wu kurisa njhani, hi vona leswaku vukorhokeri byi yisa njhani eka vaakatiko hi ku angarhela, kambe hi nga rivali ku va hi karhi hi tsundzuxa lava va nga ringanela ku va va tsarisa lava nge se tsariselaka ku va va vhota va rejistara va vhekela tiofisi ta IEC va tshinelela makhanselara ya vona kwalomu emugangeni va ta va karhi va pfuna ku va va rejistara online ku nge se fika 12 o'clock Friday leyi hi yaku aka yona. No, ni mi twile Meya i khenseli swinene ku va mi ti nyike nkarhi wa ku va mi ta bula na hina ta twa ku ntirho wu fambe njhani loko mi hlangana na tihosi ko mindzuku hi ndlela yaleyo. Handle ka sweswo mbana siku lerinene ku dya ku engeta Meya. Tani mama a khensa hi sweswo mintsaro mugana lona FM lava ambatwa i meyara wa masipala wa Collins Chabane kansela SG Maluleke i wa bola na vona va kha va nyika xifaniso xa ntirho luwa wa hlengeletana exikarhini ka tihosi na bo tani hi masipala va vitana tihosi mahosi forum. Loko ze ku swi sweswo i mhaka ku va tirhisa tindzimi timbirhi la Xitsonga na Xivenda se iyo mhaka yi ku tihosi mahosi ma yi va mhaka ko se ni tshemba ku mi ta mi swi twisisile ku endleka yini hi ndlela iyo yeleyo. Xirambo lexi a ni nga xi hundzisa ka ndyangu wa ka Maswanganyi na wa ka Nhlaniki loko vo ta hi ta bula na vona hi ndlela leyo, loko va nga tangi hi ta pfumela ku va ri mi ta swi twa xividyini swa ku miganga yaleyo ka n'wehe hi ku xiyimo xi njhani hi ndlela yaleyo. Se ni tshemba ku na vayingiseri u nga tisa hungu rero u swi twile ku mhani u swi tshika njhe ni kuve hungu laku ku na nkulukumba un'wana a lunghisaka tifriji loko a lunghisini ti nga lungi i ala na mali ya vona se loko ho ka hi nga mi kumi he boti mindzuku hi ta vulavula hi n'wina la moyeni hi to byela vayingiseri va n'wi fonela loko va humesa mali yi va yi layitini ivi va famba loko a huma hi gede na yi sala yi tima yi va yi ri ha garanti se na tiva na tiko ra koho loko ho ka hi nga n'wi kumi a xihundleni hi ta n'wi lava la moyeni loko se hi ku lava la se swi ta fana na swa hi humesa nambara tiko ri n'wi fonela magayisa va yi kwate ngotolo hi mhaka leswiya a hi yena inani ve magayisa